betu benye biko manipule na Rwanda na Kagame ule tutababamba bote bataenda ngenga. Nchi yetu haiwezi kukua domine na Rwanda. Tunasikilizana. Uruzinduko rwa Karidinali Fridolino Ambongo arikepiskopi wa Kinshasa akaba n'umukuru w'ihuriro ry'inama y'abepiskopi muri Afurika na Madagascar SECAM uri i Kigali mu Rwanda rwagarutswe n'abantu benshi mu buryo butandukanye mu gihugu cye cya Kongo. Ubutegetsi bwa Kigali na Kinshasa burebana nabi kuva mu myaka irenga 3 ishize, kandi abategetsi b'ibi bihugu basa n'abacanye umubano n'ubucuti byahozeho mbere yo kugaruka kw'inyeshyamba za M23 mu mpera za 2021. Ari i Kigali, Karidinali Ambongo yibajije ati, niba twe ku rwego rwa Kiliziya tugenderana tubanirana, twibaza ikibazo, kuki ku rwego rwa politike badashobora kugenza batyo? Karidinali Ambongo ari i Kigali kuva ku wa mbere w'iki cyumweru tariki ya 25 z'uku kwezi, aho nk'umukuru wa SECAM yitabiriye inama ya komite ihoraho ya SECAM yari irimo kuba kuva ku wa mbere kugeza ku wa 4 tariki ya 28 z'uku kwezi. Karidinali Ambongo muri RDC yagarutse ku mutekano n'umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda nk'uko tugiye kubivuga muri iki kiganiro. Turaza no kugaruka ku biganiro birimo kubera i Rwanda bigamije kugarura amahoro mu karere, aho Bwana Olivier Nduhungirehe yongeye guhura na mugenzi we Minisitiri Therese Kayikwamba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahujwe na mugenzi wabo Tete Antonio wa Angola. Muri iki kiganiro kandi, mu gihe tukiri ku mutekano mu karere, turavuga ku guterana amagambo hagati y'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara. Nge mugiye kubana ndi Gustave Abayisenga. Niba ari ubwa mbere unyumvise ukaba ukunze ibyo dukora, banza ukande subscribe, ukande no kunzogera notification bell uyifungure kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika. Bahaye ikaze. Twatangiye tuvuga ko Karidinali Ambongo yaje mu nama mu Rwanda, hamwe n'abandi bashyitsi baje muri iyi nama bakiriwe ku wa mbere na Karidinali wa Kigali ari nawe ukuriye Kiliziya Gatolika mu Rwanda Antoine Kambanda mu misa yabereye muri Centre Saint Paul iri mu mujyi wa Kigali. Muri iyo misa, Karidinali Ambongo yatangaje ko yishimiye cyane uko yakiriwe mu Rwanda. Yongeraho ati, numvise n'umunezero, numvise zimwe mu ndirimbo z'iwacu kandi byanyuze umutima. Nyuma yo kubona ibi, bamwe baramushimye abandi baramutuka. Ubusanzwe Kinshasa ishinja Kigali gufasha umutwe wa M23, ibyo Kigali hakana. Ibi bituma abategetsi ku ruhande rwa DR Congo bumvikana kenshi banenga ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse basaba ko rufatirwa ibihano. Karidinali Ambongo yagiye yumvikana anenga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukemura ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Anenga guha intwaro abasivile n'imitwe yitwaje intwaro bise Wazalendo n'umutwe wa FDLR. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, Karidinali Ambongo yashinjwe n'umushinjacyaha muri RDC gukwiza impuha, kugumura rubanda ngo rwivumbagatanye kuri leta n'amagambo y'urucantege ku ngabo za FARDC ziri ku rugamba. Ibi birego byaje kurekwa nyuma y'uko Ambongo avuze ko yaganiriye na Perezida Felix Tshisekedi ibintu bigasobanuka. Ku ruhande rw'u Rwanda, Kiliziya Gatolika n'abayikuriye bagarukira ku kwamagana intambara, guhamagarira no gusengera amahoro. Amakimbirane ya politike n'icengezamatwara yaherekeje byateje urwikekwe n'igisa n'urwango muri bamwe mu baturage ba DR Congo ku Rwanda. Ibigaragarira hanini mu mashusho, ibitekerezo byanditse n'ibindi bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo si rusange ku bategetsi ba Congo, kandi Perezida Felix Tshisekedi yagiye avuga ko badafitanye ikibazo n'abaturage b'u Rwanda, ahubwo ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa uruzinduko rwa Karidinali Ambongo rwongeye kugaragaza ishusho y'amakimbirane ya politike mu mboni z'abaturage bo muri Kiliziya kuriye muri DR Congo. Ku butumwa Ambongo yatangaje kuri X, umwe yasubije ati, umupasitoro wo muri Ukraine wagiye gusoma misa mu Burusiya, umupadiri wo muri Palestine, wo muri Libani wagiye gusoma misa muri Isirayeli, twubaha abacu bapfuye. Undi arandika ati, nitureke ibi, hariya hari abakristo kandi nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Rwanda. Ese ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda aherutse kwakiranwa ishema i Goma? Undi yasubije ubutumwa bwa Ambongo ati, uri umugambanyi. Undi nawe ati, turagushyigikiye 100%, ntukwiye kwemera gukoreshwa nk'igitambaro cyo gukoropa.
turasesengura umutekano mu karere. Ayo ni amagambo ya Ambongo. Inama komite ihoraho ya Sekamu yateraniye i Kigali itegura inteko rusange ya Sekamu iteganyije kuzabera mu Rwanda umwaka utaha nk'uko inama y'abasenyeri gatolika mu Rwanda ibivuga. Karidinali Ambongo yavuze ko kuri gahunda y'iyi nama yabo ubu yari iteraniye i Kigali hariho kandi no gusesengura uko umutekano mu bihugu byo mu karere wifashe, hamwe no gusenga ngo amahoro aganze iteka mu bihugu byacu no mu miryango yacu. Ikibazo gikomeye cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari gishingiye ahanini ku burasirazuba bwa DR Congo, aho ONU yabaruye imitwe yitwaje intwari irenga 200 irimo 3 irwanya ibihugu bituranye bya Uganda, u Rwanda n'u Burundi. Ari i Kigali mu kiganiro yahaye ikinyamateka ikinyamakuru cy'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, Karidinali Fridolin Ambongo yavuze ko atari kiliziya iri ku butegetsi. Yaragize ati, ntabwo ari kiliziya igomba gukemura ibibazo bya politike hagati y'ibihugu, ahubwo kiliziya ifite ubutumwa bw'ijambo. Kiliziya igerageza kuvugisha abategetsi bose ba Afurika. Njye nk'umukuru wa Sekamu, aho nciye hose nkabona amerwe kuvugana n'abakuru b'ibihugu, sinzi yaza kubabwira icyo kiliziya muri rusange itekereza, ariko bisa naho akenshi batatwumva. Yongeraho ati, gusa icyo kiliziya irimo kubiba muri Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari bizarangira gikuze kiba igiti kinini cy'amahoro, inyoni zo mu kirere zizaza kubakaho ibyari byazo. Ku bijyanye n'umutekano muke mu karere, mu ntangiriro z'iki cyumweru i Rwanda bemeje inyandiko y'ingenzi mu kugana ku mahoro. Abakuriye ububanyi n'amahanga ku ruhande rwa DR Congo n'u Rwanda bemeje inyandiko y'ibyo inzobere zashyizweho zumvikanye ku bigomba gukorwa mu mugambi w'amahoro hagati ya DR Congo n'u Rwanda nk'uko Angola bivuga. Iyo nyandiko izwi nka Experts Report on the Concept of Operations, yemejwe mu biganiro byo kuwa mbere hagati ya Minisitiri Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda na Minisitiri Therese Kayikwamba bahujwe na mugenzi wabo Tete Antonio wa Angola. Ikigo cy'itangazamakuru cya Angopu cya Angola kivuga ko mu kwemeza iyo nyandiko DR Congo n'u Rwanda byemeje igikoresho cyo gufasha kugera ku mahoro. Impande z'u Rwanda na DR Congo ntacyo ziratangaza kuri iyo nyandiko yemejwe. Mbere byatangajwe ko iyi nyandiko ikubiyemo mu buryo burambuye bigomba gukorwa ku ngingo ebyiri z'ingenzi bivuga ko umuhuza ari we Angola yahaye impande zombi kugira ngo haboneke amahoro. Izo ni ukurandura umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda n'u Rwanda kureka ingamba zarwo zo kwirinda. Ku ngingo ya mbere, u Rwanda rushinja leta ya DR Congo gukorana n'umutwe wa FDLR ruvuga ko uteye inkeke ubusugire n'umutekano w'igihugu. Ku ngingo ya kabiri, DR Congo ishinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ndetse iyo ngingo abategetsi ba DR Congo bo bayisobanura ko ari u Rwanda kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Congo. Ubutegetsi bw'ibihugu byombi bakana ibyo bushinjwa n'ubwo byagiye byemezwa n'inzobere za ONU inshuro zirenze imwe. Hakurikiyeho iki? Nubwo agahenge kumvikanyweho mu kwezi kwa 8 kakomeje gonyorwa, hakaba imirwano yatumye umutwe wa M23 wigarurira ibindi bice muri teritwari ya Walikale n'ahandi. Angola yakomeje umuhate wo gushaka amahoro mu biganiro. Inyandiko ibiro by'itangazamakuru Angopu bivuga ko yemejwe n'impande zombi kuwa mbere mu kwezi gushize zari zananiwe kuyumvikanaho, bari ruhande rushinja urundi gushyiraho amananiza. Niba Kayikwamba na Nduhungirehe bumvikanye kandi bagasinya ku ngingo zigize inyandiko ya CONOPS, iyo ni intambwe ya kabiri nyuma yatewe n'inzobere za gisirikare ibanziriza kuba abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na DR Congo basinye amasezerano y'amahoro mbere y'uko ashyirwa mu bikorwa. Ibiro by'itangazamakuru Angopu bivuga ko mu nama yo kuwa mbere impande zombi zumvikanye ko bikeneye ko vuba bishoboka bakomeza ibiganiro no ku zindi ngingo zisigaye kuri iyo nyandiko y'ibanze y'ubwumvikane. Gusa umwuka mubi uracyahari. Umuhate w'amahoro urimo kuba iruhande rw'umwuka ugenda urushaho kuba mubi hagati ya leta z'ibihugu byombi kubera ibikorwa bya hato na hato. Mu gihe M23 Kinshasa ivuga ko ifashwa n'u Rwanda, yakomeje kwigarurira ibindi bice by'intara Kivu ya ruguru. Ibi byakomeje gutuma abategetsi bamwe ba DR Congo barushaho kuvuga amagambo yamagana abategetsi b'u Rwanda. Nk'ubu mu mpera z'icyumweru gishize, Constantin Mutamba, Minisitiri w'ubutabera wa DR Congo, ubwo ari kuri gereza ya Munzenzi Goma, yumvikanye mu byabwiye abafunze ko bazafata abakorana na Perezida Kagame kandi ko nawe ubwe bazamufata.
Watu benye biko manipule na Rwanda na Kagame ule tutababamba bote bataenda ngenga. Nchi yetu haiwezi kukua domine na Rwanda. Tunasikilizana. Asubiza ku byavuzwe na Mutamba, umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo yanditse ku rubuga rwa X abyita ubushotoranye bukabije kandi bwakorewe muri kilometero nkeya uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Muri uku kwezi Onesphore Sembatumba, umusesenguzi muri DR Congo mu kigo cy'ubushakashatsi ku makimbirane International Crisis Group cyangwa se ICG, yabwiye BBC gahuzamiryango ko bishobora kuzafata igihe kirekire kugira ngo ibiganiro bya Rwanda bigere ku musaruro unogeye abaturage. Ku gihugu cy'u Burundi ho igisirikare kirahakana ibivugwa n'inyeshyamba za Red Tabara. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko itangazo ryo kuri uyu wa kabiri ry'umutwe wa Red Tabara wigamba kwica abasirikare b'u Burundi rigizwe n'ibinyoma gusa, kandi ko uwo mutwe uvuga ibyo umaze kugenda utsindwa bikomeye mu mirwano. Kuva mu kwezi gushize mu duce tw'intara ya Kivu y'Epfo havugwa imirwano ikomeye hagati y'ingabo za DR Congo zifatanyije n'iz'u Burundi n'imitwe y'inyeshyamba itandukanye ikorera muri ako gace irimo na Red Tabara irwanya leta y'u Burundi. Ku wa kabiri tariki ya 26 uyu mutwe wasohoye itangazo uvuga ko wishe abasirikare bagera ku 9 b'u Burundi n'umukuru wabo w'ipeti rya koloneli mu mirwano yabaye ku wa mbere mu gace ka Rubwebwe Tawundi. Umuvugizi w'uwo mutwe yerekanye amashusho y'ibikoresho bitandukanye bya gisirikare n'amakarita ndangamuntu, avuga ko ari ibyambo abasirikare b'u Burundi mu mirwano yo ku wa mbere. BBC ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga amashusho yagaragajwe n'umuvugizi wa Red Tabara. Mu itangazo ku rubuga rwa X, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko ibivugwa na Red Tabara ntawe ukwiye kubiha agaciro. Yongeraho ko igisirikare cy'u Burundi vuba kiraza kubereka ubuhamya bw'aba Red Tabara bafashwe matekwa n'abashyikirijwe ingabo zacu ahabera imirwano. Abasivile b'abanyekongo batazwi neza imibare bivuga ko bishwe abandi bakava mu byabo kubera iyi mirwano yongeye gukara kuva mu kwezi gushize, ihanganishije urusobe rw'imitwe y'inyeshyamba itandukanye hamwe n'ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntara ya Kivu y'Epfo ku bwumvikane bw'abategetsi b'ibihugu byombi mu gufatanya kurwanya imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro. Mu ntangiriro z'umwaka 2021 imiryango itegamiye kuri leta muri Kivu y'Epfo yavuze ko ingabo z'u Burundi zabonetse muri iyi ntara zikurikiye inyeshyamba za Red Tabara. Icyo gihe igisirikare cy'u Burundi cyahakanye aya makuru. Mu kwezi kwa karindwi 2021 Perezida Felix Tshisekedi yakiriye Kinshasa mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mu byo bumvikanye harimo no gufatanya mu kibazo cy'umutekano, nubwo ibirambuye bigize ubwo bwumvikane bitatangajwe. Mu kwezi kwa munani 2022 nibwo byatangajwe ko ingabo z'u Burundi zinjiye ku mugaragaro mu ntara ya Kivu y'Epfo, ariko mu rwego rw'ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC. Iby'ingabo z'uru rwego byaje kurangira. Ingabo z'u Burundi zoherezwa muri Kivu y'Epfo ku bwumvikane bw'ibihugu byombi. Umutwe wa Red Tabara ni umwe mu mitwe y'abanyamahanga nka FDLR urwanya leta y'u Rwanda na ADF urwanya leta ya Uganda. Imaze imyaka ikorera ku butaka bwa DR Congo. Reka ikiganiro cya none ngisoreza. Niba inkuru wayikunze kanda like kandi uyisangiza n'abandi. Wanatwandikira muri comment section uko wayumvise cyangwa se ukatubwira icyo twazakubwiraho mu biganiro bitaha. Subscribe yo nizere ko wayikanze kera. Nge mwari kumwe ndi Gustave Abayisenga. Bifurije ibihe byiza birimo amahoro.